rwimbo rũu naruo rutagwo Kaba Utinie Kiara Uthie Nakio na ruthakitwo no ni Salim Junior na ruthakirwo C F C na G. Iyo ni progression ya rwimbo rũu. Na rĩu he handũ no wekire A minor. I hope A minor ni uria thakagwo kana wae gwikira it is inakuanga ni option no uthake rĩu continuous progression ya C F C G continuously na rwambagia na intro we C nona rĩu uthaka string 4 so inakuanga ni kama kuhama alafu string 3 open unahama string 4 second fret unataka string 3 string 3 open unataka 4 5 open 4 unataka 5 tusokere unahama ni string 4 second fret unahama open 3 unataka 4 hiyo second fret alafu unataka 5 third fret unataka open 4 unataka 5 haurege
testete tutorial igire ya bosso ile busana ruru tondu itioneka wega. So ni ugathaka unahama open 3 unacheza hiyo open 4 so rwimbo ruru original ya rwimbo ru ruthakitwo Salim Junior ruthakite country style but nie ndikuruthaka uguo ruthaka design iyo. So ratara mwatiriri 5 okone C gathaka 5 4 1 2 3 down down up, of which up ni 1 2 3 kodi ciothe gucithaka uguo. Ona so riu wathaka intro ri afu riu niguo tuingire rwimbo ire warero so C7 ire Kiara giki wikiraga pinki i pinki uneka third fret third string igoka C7 so ugacenjia C igatuika C7 because hiyo wimbo ikitransit ukienda C inakuanga anacheza C7 warero sinetene kasi uguo warero sinetene C7 iteji bathi emwira utaruta Yesu egeakwa ikio meocio mwendaine nona rudathie C F C soka F soka C soka G so tuthake rero sinetene C7 teji meambathi gacoka C emwira F utaruta Yesu egeakwa ikio meocio mwendaine. Riu hau ha kwambata guka niguo uke uri kuma C ri guke urekereria haha G ri ha niho mundu ekira either ugekira A minor kana ugatigana nayo nikio una nindaga gwikira warero sinetene iteji ambathi C emwira F utaruta Yesu E minor uikio meocio mwendaine nakea kendo okeria weorishetia wakakwa igajuko ciambuko yoigire matunda tinemetheremo eotuai wathina nirie na mwendwa C7 inyagio F aithatu C kegeragia F kumuonereria tauri no ekire I minor kana ti twaririe koyoge
wewe gethi papa kebu kana umie egebe Mario wawe mwendwa kabotini Kiara Uthie Nakio mathia rekia agokinya gemwira thimagwayo egotweria kunona nigene komenya how deep your love could be. Yes, kabotini Kiara ruthakitwo uguo CF CG intro. So weta muthaki wa gitari kuko unasikiza sauti ya ile nini gita ule rathakwo ri na uria chord cira transist like ni urahota kumenya atiriri hau ni auma F athie G auma G acoka F uguo C F. So ni hota kumenya haria rwimbo ruracenjeria chord itakusaidia sana kucheza nyimbo. So rwimbo ruru ruthakitwo uguo CF CG na wega riu no wakiona haria thakaga in a way that onoko ndurahota kuruthaka ri no hote guthaka play along uguo ndathaka ugathaka uguo kahora nginya haria ukuhota gupikira pace yaku. To wamba wamenya tu wona uria ndirathaka alafu wona progression iyo ri wamethaka whole onoko ni verse imwe ri ni ukuhota guthaka rwimbo ru ona wika. So na ichezanga in a way that no hote guthaka tunacheza play along and then at your own time that now unaweza practice. So kwa mwenye ulikuwa umeitisha hiyo wimbo tena ni rwimbo ru ruthakitwo uguo C F CG na wina option ya gwikira A minor. Yes, rwimbo ru ruthakitwo uguo.